Gledam upravo nešto što je bilo jako davno. Gledam spot Kuda idu izgubljene djevojke tamo. Prvo što primjećujem, to je vrlo moderna frizura, ono doba fudbalerka, jedna onako rasna fudbalerka. Ali dobro mi je stajalo, moram priznati, i bilo moderno u to doba. Ništa, jedan simpatičan spot, čini mi se da je dobar za ono vrijeme. To je bilo moje prvo zapravo pojavljivanje, moje prvo iskustvo snimanja spota i super, baš je simpa bilo. A pjesma je osvanula tu nedjelju, u nedjeljnom popodnevu u televiziji Zagreb i postala preko noći mega giga hit, što je da dan danas drago mi je da je tako i da ljudi pjevaju nakon 40 godina s istim žarom tu pjesmu, sve generacije.